Кажал, ага, уйгенде чавашпашал пугане театра шисмел билі шылдулдаржы. Сумлы юбилея хынықны ергебе сагыр уйық ерсенден уявламама келіне. Қорағанзенбе пірлі актерзіне перін пулдарулық ушкіне де саламлары. Юбилейра коронавируса була көтне чухле хына ежін мамай келмейн. Театра бұжарза яраган земде, ана пинде дығыршыр хирықпелік мүшілда ұшны жүхне шапларах ларудырура пулны буля. Ага уеге, шындері гуне жывғарына анжақ уншинжен шинзем пілмейн. Темлі евіртапқырда да шыржыв шамрықсыне тевішлі воспитание парасыне тебе хуна. Театр хыйн елы ергебе бұрынать. Туслық, бір-бірне бұлжасы, хизеплесі бірге жирна ыры юмақсыне сцены жіне калараща. Перен планера вся дерномайшин спектакль, взыхушинжая, перен чуваш драматурги зень, Левтина Мария, Зоя Сергеевна Никанорова, Марина Корягина, Тебр Жул, Шаксен Жетуса, Телендереш будет между дизайн, каждый спектакль не дебр, над прохали, решение формат паглараш, между дизайном Жул догажал, решение формат паг, ирдеть, и ты чукне хибик, через шевр добра, ушрей мест прогажал. Чуваш республикин дава девишля артизен Юлия Мельниган, эшкнегинже, театрды вун жул. Терле постановкара шыржыр сынар калыпланывал. Кундангай Сибиргини хыжанда пер заман та жутламан. Менжін дезен театр манжын хыйпер бурны штеть. Кам килни театра, кам лекне, камында юратса шлеть, кам юрада дяджы зене, пирен кураган зене, еше шавын деништа да пранмазыр шак театрда шлеть. Менжін дезен келешмезен маныш булмазан шиндыдын задымаш, шанбады театры же биретерслеть, пуренженде, чынақ юрадаган зем вара шагындак шлешеп, хамда вудырдывады жол шледеп, шавынбады, сылық кына бұлдар шлеме, үтті шыгырғытты деші жывашсым. Алевтина Тимофеева нумай жыл тюре гымылбадырышны жын, чываш халық артизы яда девешне. Вадырдығыр шулдавыл, шыралы ытла сынарба кураган умне духна. Артист сымақ ненді білзек те ғайман бүлбічік жүк ненді. Ман пиді юрлас келетші, ташлас келетші. Варанды, вуны глас пидернег үшін шубашкара келдім де. Малдан унда-гунда ішлегелені, бара пугани театрне келдім де. Мана елжіш спом состав ушканне. Бара бұнылды жол ішленег үшін, я білдім заслуженный артист Чувашской республики. Ширин билік чулгайалла білжевал. Шав ширин бишулдан ба, паян күнчен тұрышса ішледіп, ачасыне савындарса хамда бірле савынадып. Театрда ішлеген зеншіне жыл умен пуринде пір пызықта шуды әмет. Егебінде жерін біріміш жыл үрребегіна келзегідерчі берін бұрныжа теші візем. Шидес шула палыртны телевзем шуденже халхи чываш авторизен хайлавізене пызык темлех уйрасы. Шак шуғышын пұшламыжа, вешешіне юмах, сцены жіне тухма хадерде. Чывашен Галарам Вале, Алиса Александрова, Наталья Егорова, Семен Антонов.